Gavana Kawira Mwangaza ntuko ya umunde na kinyite gicugo gia Southmenti kurugoria mirandi ya uthina mbere nibari ariretie mathina ma siasa maria akuona kumuma nyuma augite agicuba gitikia gavana na icene gite kiendaga umiriria umwingi na wetu wa mwiriga wa kwinainwa ni aregani mawe gavana Nkoroki na gwetete atitekeria ungumane kiri thirikari yawe na uria bonde ukagwatikania na ubenania no mwanka akabuto wira na cokete augarionde ya budget ya kurukwaniryo aregani mabwe mage siasa meumagiria nikenda kugeria kumutera njira na kanya kire wira wawe mutugi kare na thingatanite na gavana na ethero agitutumira riboti eno iko dhauro ndareke runda umakari bali ndatonya ngogene gutinga bano nkweria maendeleo na gitaro ndejari kai ni migambo ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza akiaria nteresha mwichone kagitene kara kureterete ikundi bya project mwanya mibira ya roji. Gavana Mwangaza akiaria na ugite kire thirikari yawe watitekeria njome chitonya kukura kigena gya kana Kamiru na oni nte kwendwa ni tonga bithatu bina nchoka ntiga kana Kamiru kara kambikire otongeria na gakirira piu bithatu bina biarere bianyira ibikare na rabire ibandekerie mbitire antu bakwa ngugi ende obocha mukirwe biachara gote gocha mukwe Meru na itu tobuo kuigwa na ngwete nkainya nkingo bwa kana ntembarwe kuinya nkainya Nkoroki kire gavana Mwangaza na ugite kagitene kara kubangira banjeti yawe urakathithiria mukari wa Meru mirandi ya witi na mbere no mwanka ntongeria chichumirie kuthangarania kenda kumureta nthi untu bura na ugite wari kube ya Meru na tekirogwa rurorowe no rurero kabati na nkiuga kirundu na kyo gya seitani gicindwe no ntugita imana na egita ya banjeti twambirie kubanga budget ile uigwe to sauti ukaigiru hau tubonerete 18 ora bakweja no tukuongera speed ya ground ora bakweja tuongera speed ya ground ende bo kamba kauga kwebyo kakabanga kuya ndene thirikari ya county murekete bo kande wachimani na nkagwata nkaumaria naenda abwere oni kube yenu ukakube mwakoro kube na mwakoro junwe tole oringa waipa uganga o akaria anganini ale turekere forward na guteke ngotore kaura na baraba kuthugania thirikari ese mtu ajete guitongia ambura akambe mapema ale mtu akaria kira gikiawe ukaria kira gikiaku nikyo kitharimi kwa hiyo ese thirikari tobira tunze mpingete na ndainga o winga kamwe na ndauga maasrasi baba ambikire obisine ibwa nene bakwa na ibo bambandikire kingi kire gavana Mwangaza norotete aritingo gyo bisine yawe akiugo mutongeria batikungana ne mushara jure andiki indi gwa kinya kire nkukumo wate oburu mtu nang'anira mushara jwawe na ngashoka nkauga mtu aero bishinari tengoge na ngashoka nkauga ndagwata mwamba mpinye na nkaumaria no kethiro wangu etekaneria na ntura bakwenda thirikari tamburangwa ni atane 20 kana 15 ikathire kariu lakini ndegete jau ndona kamba ngatiura ndona mukora nkainya muthiene gavana Mwangaza na ugite mutongerio mwega no kuthuganiria kari kana ntu baria tongeretie indi tuda kuithuganira wewe ngwa na Nkoroki akiuga kona mutongeria thaga no bisi ya mwingi no mwankethira gichengaga na kinya gikurukagira rimwe kagitaga komo. Leadership is about others. Utongeria ti ugwe ni antu baraba gwikite utongerie ne ande weigwo mutongeria okuga oni kuraja no utongeria uri thuganiria ati antu baku uri raro titorwa ati ukithuganiria antu baku uri tegita ringa no gitethia antu baku. That is what we call leadership. Ende to ugwe mtu binafsi na ande ninsi atete mantu jonde ndauga Kawira ikabati ni yake kwere bompete bucoke bo makire na twite na mbere twitite nere obisi ni ote kunora
ile ofisi ne guchengia mtu tekonoria mtu wenda kuonora kala kwa mugongu na na bakunjeku urugairwo kanorera no na ndezi mwananchi ene gukwiroia ya guchengia ugatembea nuntu kuria wira ikoru kuma mwichune wandine abogeta isti gicigo mbunge kia South Imenti nkiripoti ratito cia weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare.